Shalom, sameton titiang sarang sami sanewangiang titiang ring dije jemagenah. Rahayu. Bagio pisan rasane titiang praside malih kacunduk ring program suluh galang kangin puniki. Sapunapi gatrene sameton, mugi-mugi ide sang aji setate nyurianin irage sami antuk kemertanin sane melah. Nggih? Ringgalah sani becik puniki ngiring irage mabaos saking ati nuju ati indik sapunapi laksani irage dados jatme sani masa sani becik ring jagat puniki. Sadurung irage nglanturang pabaos puniki ngiring irage nunas tuntunan saking ide sang aji sani wenten ring suargan titiang nunas roh suci mangde rauh nyurianin manah titiang sarang sami. Ledangang ide micayang piteket sani becik mangde irage resep ring sabdan ide mangde praside laksanaang titiang ring jagat. Nyiring margiang khotbah puniki antuk asung kerteware nugraha saking ide. Amin. Sabdan ide sani dados unteng pebaos irage rahinane puniki kaambil saking kitab suci Matius pasal 5 ayat 13. Sani mebaos kadi puniki. Cening satmake buke uyah aning nguyahin gumine. Nanging yening uyahe ento ilang rasani ken-kenang buin makahang. Pedas tusing ada gunane, sajabe kakutang tur dadi pajek-cekan. Inggih, sapunike kabawa sang ring ajeng indik sapunapi mabuatni irage dados jatme ring jagat. Inggih sameton, napi minap artine irage dados uyah jagat. Sapunike ide sang putra Yesus Kristus ngandike ring irage sami. Uyahe punike ring kauripan irage suwai-wai mabuat pisan nenten. Yen ajeng-ajengan nenten madui uyah sinah rasani tawar pisan. Kadi nenten wenten rase. Kenten taler irage dados panyerewadi ring jagati puniki. Irage mangde praside ngicain rase sani becik. Rasa tresne, miwah rasa damai ring tengahing masyarakat. Amin sameton sareng sami. Napi malih uyahe punike mawi gune pisan anggen nahanang ajengan mangde nenten gelis berek. Dadosne irage dados uyahe jagat patut ngisiang kawentenan sani patut, sani suci lan sani ma utama. Ring jagat sani sampun reret puniki. Ring dije akeh pisan laksana kawon. Irage mangde dados jatme sani matiosan. Sani praside nahanang kalokan iwang mangde nenten sayan limbak. Ampure sameton, menawi sering pisan irage malah katutun antuk laksana iwang, nanging mangkin ide ngandi kayang mangde irage sani mautahe nyuciang jagat puniki. Nanging elingan piteket saking ide sang putra Yesus Kristus punike. Yen uyahe sampun ninten malih pakeh, napi gunane? Dadosni yen irage sampun kelangan kapercayaan, kelangan tresne asih, lan kelangan laksanu sani becik, irage ninten malih dados uyah sani mawi guni. Sapunike irage cadi kakutang tur ninten wenten pikenoh niring jagat. Nah, puniki sani patut kamanahang pisan. Napi irage sampun dados uyah sani mabuat, napi sampun tawar. Amin sameton sareng sami. Ngiring mangkin, ring dije je irage megena, irage ngawit nyicain rasa tresne sekadi uyah punike. Ring jeru, ring genah mekarye, taler ring tengahing masyarakat Bali. Sampunang dados uyah sani wantah wenten ring tengahing botol uyah manten, nanging uyahe punike mangde praside kasebar kaseduhang ring tengahing ajengan kauripan. Dadosni sameton sareng sami praside ngrasayang asung kerteware nugraha saking ide sang putra Yesus Kristus saking laksana irage. Punike sane kabau sang mabuat pisan ring jagat. Ngiring mangkin irage nunas pemargi ring ide sang aji melantaran pengastawe. Ide sang aji titiang nunas mangde ide nuntun sameton titiang sane sedek sungkan, sane sedek sebet manane, sane wenten pikobet ring ekonomi, miwah sane wenten pikobet ring kulawargeni. Mugi ide mapai cayang kerahayuan. Titiang nunas pasuecan ide sang aji,
Mang denga mertanin pakarian miwa usahan titiangi ring rahina mangkin. Lugrayanin titiang mang depoleh sawitra, panyama braya, miwah palemahan sane damai turukun. Paicain titiang kekuatan, mang de praside dados uyah, miwah tetuladan sane becik, ring kula warga, ring genah makarya, miwah ring krama sami. Ajahin titiang mang de praside satia ring uger-uger miwah hukum, mang de titiang praside urip tertib, tur mader berasa tanggung jawab. Titiang taler nunas, mang de jagat Bali puniki setata aman, damai lan sejahtera. Mertanin para magale sami ring Bali, mang de ipun setata rahayu, dados tetuladan sani becik, tur kemertanin. Amin. Ngiring lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang saniring swarga. Para pemerintahan palungguh aji mang dekadegang. Pekarsan palungguh aji mang daje memargi iriki ring mercapade sakadi ring swarga. Ring rahinane mangkin icenje titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiange sakadi titiang ngaksamayang anaki sane sampun mak iwang ring titiang. Maliha sampunang titiang kabakte ring genah gegodane, nanging bebasang je titiang saking ijaat. Santukan palungguh aji sanin wenang pemerintahan, kekuasaan, miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kartawara nugraha saking ida sang aji, miwah asi tresnan ida sang putra Yesus Kristus. Sapunika taler pasawitran ida roh suci, ngamertanin tur nyarengin semeton sami, saking mangkin rawuh kawakasan. Amin. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.